Murakaza neza mwese kuri Media TV, aho twigira amasomo y'ubucuruzi n'iterambere ry'ubuzima. Hari abantu benshi bakora cyane buri munsi, ariko amafaranga yabo ntahinduka. Impamvu nyamukuru ni imwe gusa. Uyu munsi kuri Media TV tugiye kwiga isomo rikomeye ry'ubucuruzi rishobora guhindura ubuzima bwawe. Niwishingikirize ku isoko imwe y'amafaranga, shora mu bindi bigufasha kugira indi sosi y'amafaranga. Ibi bivuze ko kwishingikiriza ku isoko imwe y'amafaranga ari ibyago. Iyo akazi cyangwa business imwe ihombye, ubuzima buragorana. Abantu benshi bategereza salary gusa, ariko abanyamigabane batekereza uko bagira amadriver menshi y'amafaranga. Urugero, ushobora kuba ufite akazi ariko ukagira online skill, ubucuruzi buto, YouTube channel cyangwa ubuhinzi. Iyo income imwe igabanutse, indi ikomeza kugufasha. Business ntabwo itangirana n'amafaranga menshi, itangira n'imitekerereze yo kudashingira ku mafaranga amwe gusa. Ufite income imwe gusa cyangwa urimo gutangira indi, andika muri comment. Subscribe kuri Media TV kugira ngo utazacikanwa n'amasomo ya business n'iterambere buri cyumweru. Ndabashimiye mwese twabanye. Jya wategura kino kiganiro kandi nkakibagezaho ndi Emmanuel Wihanganye. Hasta la vista. Naho muri video zikurikira, mwibuke gukanda subscribe, kanda like kuri iyi video, kandi mwibuke no kwisharinga ku bandi bakunda amasomo ya business. Ciao ciao. Karibu kwenye Media TV, mahali pa kujifunza masomo ya biashara na maendeleo ya maisha. Watu wengi hufanya kazi kwa bidii kila siku, lakini pesa zao hazikui. Sababu kuu ni moja tu. Leo kwenye Media TV tutaangalia somo umuhimu la biashara linaloweza kubadilisha maisha yako. Usitegemee mapato moja tu. Fanya uwekezaji ili kupata chanzo kingine cha mapato.